Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that can change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it right. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still Adik-adik go. tahu tidak apa pentingnya sarapan pagi? Go, 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 go. Sarapan pagi itu sangat penting ya adik-adik, karena tubuh kita membutuhkan asupan zat gizi yang seimbang. Nah, dengan zat gizi yang seimbang ini, kita dapat beraktivitas sehari-hari dengan sehat, kuat, dan semangat. Nah, contoh aktivitas yang sering kita lakukan yaitu belajar, bermain, olahraga, dan lain-lain. Nah, kakak datang ke sini bakalan bagi minuman Milo gratis, adik-adik mau? Oke, sebelum kakak bagi Milonya, gimana kalau kita senam terlebih dahulu? Nah, adik-adik harus ikuti gerakan kakak ya. Ketika kakak lompat, adik-adik juga lompat. Setuju?
berdiam, terus bergerak penuh harapan. Milo setiap hari, energi bernutrisi, sehat dan aktif. Go Milo, gerakkan badanmu, ayo jangan ragu, rasakan semangat setiap derupnya. Milo setiap hari, energi bernutrisi, sehat dan aktif. Go Milo, gerakkan badanmu, ayo jangan ragu, rasakan semangat setiap derupnya. Gimana adik-adik, senangnya seru? Oke, kita sambut aja lagi nih. Adik-adik ada yang lagi susu atau coklat tidak? Yang ada angkat tangan. Kalau gitu adik-adik, ketika adik minum susu atau coklat, maka akan terjadinya gatal-gatal atau sakit perut ada? Baik, kepada ibu dan bapak guru, jika ada siswanya yang alergi terhadap susu atau coklat, mohon dibantu untuk tidak diberikan susu Milo ibu bapak guru ya. Baik, diharapkan kepada ibu dan bapak guru dapat membantu siswanya aktif dalam pengambilan susu Milo, diawali dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kok kaki 4 berarti tahu gimana apa? Satu nih jalan kaki bagus. Langsung ke kelas nak ya, kelas duduk, minum yang tertib, gelasnya langsung ke komputer.
diminum pelan-pelan, ayo. Minum di kelas, ayo. Nah, 1 D sekarang ya. Oh, 1 D, masuk udah habis ya. Di kelas sambil duduk minumnya dinikmati. Yuk, ini ada boleh komentar lagi ya. Berapa ini? Kelas 1 komentar lagi ya. Iya. Iya, udah habis boleh makan. Tadi kelas ya, pelan-pelan jalannya. Jangan duduk sambil jalan, itu kaki depan gitu. Besok biar cepat pakai selang ya, langsung ke mulut cepat gitu. Antri ya, baik. 3D sabar dulu, 3D sabar. Rupanya enak ya, minta lagi ya. Aduh. Besok jangan lupa cangkirnya masuk kantong sapana. Anak SD yang pintar. Setelah minum, cangkirnya masukkan dalam tong sampah. Minum sambil duduk ya.